Okurugera chairman wa Rwemiyaga Moses Kitamanyirwe yashobora engeri eyenjureji ecwekerize ebintu byabataka ahari amaju n'emisiri zo baryanye mwazo stirwe kikangabwa chamane cyo muyaga enjure yizire umubire bwa shamunana konka enjure yizire no muyaga mwinji munonga amaju agari kurengo muri 15 bona gari yahansi era abantu ababire bagarumu tibineho kurara abantu baryo mu mberambi tigukomere ahamazu gonka nentoke zona ezabantu abinje kicweke kicyona entoke zona zisigira hansi bamwe ombaturage abateganisibwe enjureje harimo enfakazi hamwe n'abakuzire omyaka abateine chwera cyona obwa hati nibacuragangire kwoma abo kusigara abateine naho kwegeka orubajo tumaziro bwire tutine enjura yabuzire amizi nitugaronda tutakugareba mbone enjura kwejire yasanya hwenju nyine ho kurara nyine ho kuraza abana ndebyo kwarira abana timbyine omuyaga gubire guri mwinji nko kumukuro kugutwara amabate niko gutwire nebyo munju byone bijware byinji bigenzire ombateganisibwa ahabwenjureje harimo abana abato ababeire n'abaturana nyine nkuru enjureje ahegwerire nyine nkuru abirariyo muri Kampala omwirwaro nabo nabatebya ebyabo bati akasigaro twengo munzu yagenda Kampala omwirwaro nyuma zo kutube turyaha enjura yagwa sanka mwenda ketandikire banyama nye naguma nindeba eyo kubanza kwehwire atandike ya kabiri yaguma neyimusa amabati yemazire yagatwara imbe nawe ushobora abantu b'umukono bashingaho twagaraka mukega twire twagaraka kwiruka twahari batwigurira kiyaka twagaraka twagenda twahita abantu biza abantu bashobora ngo bagarukire ahamunwa gw'ekituro bahona okwitwa enjura konka nabwe turuka hoire ahabwo kuba nenjara ebasa kubashekera ahabwo kuba tubasigaza kingwa cyona hangano watutasize akatutambira ubutafa konka byona nibishwana enje yitwa tasigaza cyo kurya government yeta tuyanderera nabwe ntuza kufa tusaba government kutuyamba okujerwar enoka katorogo kansara wa Rwemiyaga nashobora government yeta rugireyo ekahwera abaturage aba enjara neja kubacwekereza ngo tubirwemiyaga yonga nahanda hantu hetwetorire tufunire enzurambi munonga eriko basa okubasanyize ebintu by'abantu amazu g'abantu gagwa entoke zona zirya hansi za muhogo buri kimwe cyona kifire wenda tusaba government twatreho etuyambe ekwatira abantu bitu nangwa no mwana umwe abe namvuga ari piki nenzu yeyona yimuka yagwa mbamweta Emi nawe enzu yagwa zona zigwire rero nko mu Rwemiyaga enzu 15 zona zirya hansi mukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Rwengo Ibrahimu Kitata yahika habyarebi ahenjureji egwire oguya abanza okusasibwa abantu aba no kubahumuriza konka yabaraganisangu naija kusindika omubaririzi wa district abase kwija okuchondoza no kuhandika burkamwe ebishishikeire rero babase kureba okubaraba yambe jahe cyo kubanza kubasasira kubahikaho tukabasasira kubihamba nerukwatanisiwa icya kabiri kongera koreka government ya hagati ebizo bigwira cyareki ngo base kubirikangirira bakakunzire ngo tubakwasa tubahereza amabati tubakwasa mukombeka tubakwaso mu kutunga embibo akuba enjura kwereje bagire cyo kubyara abantu batakafenjara ekine kizibu cyango nikira kubateganisa hihi buri kwezi kwa munana Kitata yayihanangiriza abaturage ahabyarebyo ahenjura egwire okutwara enshonga yo kurinda obuhangwa bw'ensinkankuru nzu ezibirezine emiti yamazire kukura mu mbuga zazo noreba ngo tizigizire buzibu bamani noreba ngo ubuzu bukomere ahamiti ntoro mu gishogu kushaba abantu bitungu basimbe emiti kandi bagikirize emiti yeje kure emiti etari y'ibyo kure byonka nibashira kutaye emiti ya kedo emiti ya fene konga bateye emiti endije kubasa kuzaho kuma enju zitu akuba umuyaga gwija mwingi gakoma emiti enju yabasaguma gasha kwa Bashir Kalema ahabwa tayari